all of us to work on those children. Aha mukoro gw'abeegi babiri nibakora ebibarukushoma okurabira omu nshoma ensya ya new curriculum ebirimu kuzaana emizaano ya za katemba okugambira aha mikoro ningashi public speaking okuzana hamwe n'okweshongora okuhayanira okurinda eby'obuhangwa okurwanirira obugabe bw'abantu hamwe n'ebindi bingi. Aba nibagira ngu abeegi biine ekihango eki bariyo nibaganyirwamu omu bikwatiriine n'okujombora n'okwega okukozesa emikono yaabo kubaasa kwebiisaho omu biro by'omu maisho wageraageranisa n'ebyokushoma okutwireho. Izoobeeri twineho emikoro ey'okutongoza abaana kuba ba Misses nimuhurira nka Miss Uganda, Miss Tourism, so twenzire ngu ekyo kintu tukite omu ishomero ryaitu kuyamba abaana baitu kugira okuba kubaasa kwebiisaho nk'eminyeeto na munonga baba barugire omuri ogwo mwanya nk'abeegi bahika aheeru nka mu za universities nahi bakuba bari hoona nibabaasa kwebiisaho na munonga omu bikwatiriine n'enyikiriza ahabw'okuba turenda kutoora na Miss Faith, tuza kutoora na Miss Bonny Conceal, Miss Environment, Miss Tourism. Norangu ebyo n'ebintu eby'abantu ebibakubaasa kukora nababa barugire omu ishomero omu. Tusiime Sister Gertrude Tusiime ori omuhwezi wa mukuru w'ishomero rya Bonny Conceal Girls Secondary School erikushangwa mu district y'Isingiro nashaba gavumenti okutokushomesa kwa new curriculum okutandikira omu primary kandi ngu eyongere n'ebikozesebwa omuri za senior hati aho encourage ya new curriculum yatandikire kushomesebwa. Ekinka ministry eyine okutuyambamu ekyokubanza facilities z'okukozesa zimwe tizikumara hati nko mu mashomero agamwe nka private schools kale nka government schools they normally give them computers and some other equipment to use konka hati nk'amashomero agamwe nangwa nitwa Bonny Conceal ndangu basa kuba tutine very enough computers. Yes, we have those ones that can cater the students we have konka ndangu abaana bashemereire kutandika kuruga hansi na munonga na no mu primary abaana babegise computer kugira ngu bakwika mu secondary kuko no language is the way to go. Abeegi abo tugambireho nabo batushoborire ngu hiine ekihango enshomeseegi okwehindwire enteekateeka yaabo. Ati kino kituyambye nti old curriculum bali babesinga ku bintu bya mu class naye kino kituyamba nti ffe kati tukozesa the environment netuyambako nti bwe tunaafuluma ebweru omuntu bw'aba kati akoze nga creative way okuva mu buveera asobola okumanya nti bwe ntuuka ebweru nsobola okutandika project y'okucollectinga obuveera nembutunda oba nemburecyclinga nenfunamu ssente. Ameeja yitu ensya eyibatiireho bwa hati curriculum neetaaga omwana kugira obwengye bw'okuteekateeka munonga akateekateekera hare kandi akagira eki yakubaza kwekorera omu magara g'ensi egi nk'okureebera abamwe nitutuura omu ntookye twetooreirwe entookye abamwe tureeba endeere titukureeba nguuto titukureeba emyenda kirabaasa kutwegyesa kubaasa kukwata orurere nk'orwe ekirere nk'ekyo okakoramu omwena okabaasa kubaho nk'omwana w'omwishiki. Nk'oku mukundeeba njwire by'omwana wa new curriculum ebinjwire byona ideas nzihire omu new curriculum. New curriculum egitu nk'abaana tugyesiimiremu munonga kuba etuhindwire munonga omu miteekateeko omu mikore n'obu twakushobora ishomero tutakiine emirimo nitubaasa kweyamba nk'oku mukundeeba eki ekijwaro niyo naakyekorera nimpurira nshemereirwe kuba naanye nashobora aheeru nkakikorera ondiijo nakikozesa. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West omuri Isingiro. Yesu ku musaraba yalona muze kw'iriiziro